iguana. Hi, iguana. Hey! Oh, iguana, hoy! Nado, napagila yung iguana doon. To. Hamster nila, sir. Di siya mulihok. Ano di nga mulihok? Bye. Ay no one, ay giko dre no one, ay giko. Na. Ang giko natulog ang giko. Natulog ang snake. Hi bird. Snake, it's a snake. Look, it's another kind of snake. And na, orange na snake. Orange na snake. Pang-massage. Pang-massage. The second level of the jungle. Asa man tong giingon nila nga kuan? Basta nasa kain mo kuan area. Ano ko? Padulong pa siguro ka. Jungle ko man siguro. Uy, pa-picture mo, sir. Sir, Sir, picture mo, sir. Ayaw tao na nila yun. ano dito? Dagpay yun, sir. Uy, yung... And now, this picture here in the Pacific Ocean. Airport Ay, nasa atin. Hi fish. Papadagana ang starfish.
sigwalong gamay, sigwalo na gamay. What's this? Walo-walo. Magkano niya? So we're here now at the Center of Interaction, outside part of this building. Let's proceed over there. Big M. Wala na, yoyak-yak mo ya. Nakagamay. Dining area mo ni siya ang fish food spa.
Ah,